tanangan. Datangya, datangya ingin niya magsadya tana. Malapit na ikanyatag ning Ginoo. Sablang kulkul tambunan la, hanggang bundok tatagan la. Pamalitay piking detoy ato, daratang ya ing Ginoo. Malapit na ingkayang panyatang magsadya tanangan. Datangya ing Ginoo niya magsadya tana. Malapit na ipanyatag ning Ginoo. Daklat ake ang tuntunan, itulit tanalangan. Ikulisak ngan karing sablang tao. Daratang ya ing malapit na ingkayang panyatang magsadya tanangan. Datangya ing Ginoo niya magsadya tana. Malapit na ipanyatag ning Ginoo. Ating tubod makauna, bansadya talanana. Sa syumasikan karing sablang tao. Daratang ya ing Ginoo. Malapit na ingkayang panyatag magsadya tanangan. Datangya ing Ginoo niya magsadya tana. Malapit na ipanyatag ning Ginoo. Malapit na ipanyatag ning Ginoo. Malapit na. Malapit na ingkayang panyatag magsadya tanangan. Datangya ing Ginoo niya magsadya tana. Malapit na ipanyatag ning Ginoo. Sablang kulkul tambunan la, hanggang bundok tatagan la. Pamalitay piking detoy ato, daratang ya ing Ginoo. Malapit na ingkayang panyatang magsadya tanangan. Datangya ing Ginoo niya magsadya tana. Malapit na ipanyatag ning Ginoo. Daklat ake ang tuntunan, itulit tanalangan. Ikulisak ngan karing sablang tao. Daratang ya ing
Maya payabak po kay Kayman at utana po king kapat ng Domingo ning Adbiento. Kambeda po din kay katampong pa sariling kapagnasan, yayabe tala naman po din makatuking intentions. Kapasalamatan na po din kay katampong sponsors, di Mr. Alkin and Mrs. Kenneth Pagku and family, Mr. John Michael and Mrs. Maria Angelica Sun and family, Mr. J and Mrs. Bing Di Malanta and family, Mr. Bernabe and Mrs. Arlene Supan and family. Antimurin, kapasalamatan da naman di Christine Joy Lozano, Mr. and Mrs. Santos Sun and family, Rene and Nelia Lorenzo and family. Kapasalamatan da po king Aldorang wedding anniversary di Mr. and Mrs. Robert Baluyot. Para king lanangkang kapainawaning kaladwadari, Angel, Jesus, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Inki katawang kapag masusyan, panimunan pong Reverend Father Jess Layog. Talakatapot makyabe king dalit apamuklat. Mapupos, ing pamaklakpe ning Adbiento. Sisindihan milang pasibayo ring kandila ning kapanayan, kapayapan at tula. At ngeni sa salangyan mi neman ing kandila ning lugod. Pagkala mo kaya kami ing tepangan, mi dake king lugod mo. Lugod para king biye at lelangan. Lugod para kareng makasalanan at banal. Lugod para ka rin pakakalulo at mga lati. Amen.
Amen. Manatili kay kayungan. At kaya ka ang timurin, Maya payabak po kay kongan. maya payabak tuwa mo. Kaluguran kong kapatad, ingkayalan mo sabal at pamipayani maralas meging sagabal karing tangkaning Diyos. Adwan tamang king Ginoong patawanan na katamo, si siyang tala rin kaya katang kasalanan, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyagkastangyan ning miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, ulim ka sa lakong bina, kingisip amano at dapat, at miyaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko pa Santa Maria ang Kapilamang Birhen, Karisada Angel at Pong Santo, kaya kayo kapatad, ipanalangin mo po king Diyos ang ginutamo. King Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie Alanganga. Amen. Manalangin tamo. O kakatas-katasan na Diyos at ginuring sabla, atin kang makapagmulalang lugod, karing malati at mapakumbaba, alubos manalig keka. Pinili ni Maria ing mahinhin a Birhen ning Nazareth, ban maging indu ning anak mong Jesus, kapamilataning kekang banal a Espiritu, dinan mo keng kamalayan, king kadukan ding pusumi, ban ket nakalupa ng Maria, mibuklatla para keka at matulang tanggap, manalig, at makasadyang magsilbi keka, at king kekang tangka. Umekaw Ginoo at ipagkalubing sarili mo kay kami, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Amen. Makirandan tao po king amano ng Ginoo. Pamamasang ibot, king kadwa ng librong Samuel. Manok na nga ning payapa i David, king palasyo na. Erane abalanan pa, ring sablang kasalang na. Uling ing Ginoo yang mimingat kayo. Kanito nga ng David kang propeta Nathan. Lawan mo, manuknangan ku keting palasyo, megawa king sedro, kabang at man ing kabaning Diyos, king metong mong tolda. Nga nang Nathan, daptan nyo itang nanumang mayap ay isipan nyo, pablasang mamantabeya kaya kayo ing Ginoo. Dapot king benging ito, nga naning Ginoo kang Nathan. Puntalan me ing talasuyo kong David, at sabyan mo kayo, ing pasabi ko, ing anti kanini. Aliwa iko ing mitalakad kin templong pituknangan ko. Inya sabyan mo king talasuyo kong David, king ako. Ing Ginong mayupaya, pasabi ko kayo ing anti kanini. Kinwara ka king marangle pipagpastulan tupo, at gewara kang talapamahala ning balen kong Israel. Kaya be mo kuno ka rin kaman minto, at ikit mo ing simbot kula, ring sabla mong kasalang. Ngeni, gawan keng lalong maragul in lagyu mo, kesa karing pikabalwan, amani muna kinyato. Dininan keng gabun ing balen kong Israel, at karing kula papanuknangan, at ala ng ligalig karela.
Enala mayalipan pa karing marawak, o tao antimo ing merapat karela king milabas a panawon. Iligtas da ka karing sablamong kasalang, dinanda kang anak at talapagmana king trono mo, manatiliya ing kaya kang pamilya, at ing kaya kang trono king kapilan paman. Amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. idalit ko kapilan man ing kaya paning Ginoo. Idalit ko kapilanman ing kayapaning 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 Ginoo. Parati kong idalit o Ginoo, inlugod mong ekukupas, ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupa ning banwa. Idalit ko kapilanman ing kayapaning Ginoo. Idalit ko kapilanman ing kayapaning Ginoo. Nganang sinabi, atin kasunduan agewa ko king kanakong pinili, pengako ko kang David aalipan ko, king ingkeyang lahi kakuyang papanatilyan, ari kapilan man at ingkeyang kayarian eyami wakasan. Idalit ko kapilanman ing kayapaning Ginoo. Idalit ko kapilanman ing kayapaning Ginoo. Kanako sabyana, ika ingigpa ko at Diyos ko, ika ing talapamingwa ko, parati keng tuparan ing pangako ko keya, at ing kasunduan mi manatiliya. Idalit ko kapilanman ing kayapaning Ginoo. 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 Pamamasang ibad, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Puriyan taya ing Diyos, o ating upayang munye, king sikanan a kailangan nyo. Bakong may biyebye, king kaya kayong kasalpantayanan. Agpang king mayap a balita, o ipanaral mi. Ing ebanghelyo, tungkol kang Heso Kristo, at agpang king pangapakilala no, ning katutuan, o milihim king malambat a panahon, o milabas. Ngeni, in katutuan na ito, mibulalag na king masala, king kapamilatan daring kasulatan ding propeta, at king kautusan na ning Diyos, o alananggo, mipabalo karing sablang bansa, banding sabla, maniwala lo, at maminto.
Yamo kabud ing tunay kabyasnan, ama kibalo, king sabla. Paligayan niye kapamilata ng Hesukristo, ang ganaking kapilan paman. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, parangalan tayo po yung maya pabalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Alay panako ning Ginoo, marapat sa kanako, antimoing sinabi mo. Hallelujah, hallelujah, Ginoo manatili kay kayo, Antimorin, pamamasaking maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Iniyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod nening Dios ing Anghel Gabriel karin Nazareth, ing metong karing balen na ning Galilea. At inyang balita para king metong babaeng makapangakong kasal, king metong lalaking nilagyuan Jose, ay bat king lahi ng aring David, Maria ing lagyuna ning babay. Dinatang yakeya ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing Ginoo at keka, at pepanwana na kang emunano. Tutuyang melingas-ngas alub i Maria, uli na niting amanong sinabi na ning anghel, at isip-isipa na nung nano'y kabalduga na niti. Nga nakeya ning anghel, Maria, kami tatakutan, uling meging malam yalub keka ing Diyos, milamnan ka at ibait me ing metong ayanak alalaki at pamalagiwan meng Jesus. Maging marangalya at mayawos yang anak ning kakatas-katasan na Diyos, gawa ning ari ning Ginong Diyos, antimoy David, apipumpunana. Yaing maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon, ating kayariana, mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria, king anghel, makananong mapalyari iti, kabang yaku, dalaga ko. Pekibat na ning anghel, datang yake kayong banal espiritu, ating upaya ning Diyos lilunga na ka, uli na niti mayaw siyang anak ning Diyos ing banal amibait keka. Lawen may Elizabeth, akamag-anak mo, sasabyan na ring tao king ene mga anak, dapat ngeni kanam na ang giyamang matuwane. Uling alang bage naapapalyarian ning Diyos. Alipa na ako ning Ginoo nga ng Maria, marapat sa kanako, antimo ing sinabi mo, at likwane ning anghel. Kapatad, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapuriyan kaya ka o Kristo, makirandam tama po king humilya. Pasibayo po, mayapayabak kay kongan. Kamusta kayo po? Kompleto tano po nga sinjan ding apat ng kandila ning panahon na ning Adviento. Kalupanan din po itang last candle, yang kaya katamong sinindian. Miyatong niya pong pahiwatig hudyat na malapit ta na kingaldo na ning kapaskuan.
pila na mong aldo ne po, mga 5 days before Christmas. Siguro kot nantala po rin kay katamong sarili, kumusta ning kay katamong pamagsadya? Kumusta ning kay katamong preparasyon? Kumusta ning kay katamong pamaglakbe? Kaniting panahon na ning Adviento. Aga nakakapit ang metong ang kinwento na nitang metong ming professor, king liturgy, itang miyang mubie, Father Anscar Chupungko ne po. Iya po malambat siyang migdatun king Roma for more than 20 years at naging presidente na ning metong eskwela ka rin University, King San Anselmo. At kaya po dimdam itang istorya about a certain old woman na mig-pilgrimage siya. Mintaya ka rin king Italy, specifically ka rin king Roma. Siguro, uling retired ne, she wanted to enjoy itang privilege na ning metong mig-retire na. Bangka nita naman apakinabang na itang malambat na panahon na pegobra na niya po. Kasi po, datangin panahon, matuwan po, alaning sikanan, bangka nita makapag masyal o kaya makapaglakbe-lakbe nung nukarin ka rin niya po. So she was a tourist at mintaya ka rin king Rome. Of course, po, ang first time mong makanyan, mangapkap ka, you are not familiar. May kad king kultura, manibayo ka naman. And even in terms of language, yung gagamitan ng amano, salita ka rin. So uling first time area, ining matuwang babae ngayon ni, minsan, dalakit siya sana king dalan. O nga pansinan na ding saken as no king pangabilis. Pupulay, ni kakunuyan nung sumulong ne, dalakit ne, o murong yapamo. Uli nga kakit na, mga bilis lapin, nitatakutan niya po, bigla niyang malaparis. Bigla niyang mapatu, ining matuwang babae. So, she remained, katang nunukar niya tatalakad. At apagmasdan itong Italianong lalaki, bayon tao, linapit siya kaya at may ngutang niya ining old woman, kaniting Italianong gentleman. Sabi na, "Sir, nga excuse me." "Yes, ma'am," nga nanining Italiano. "I just want to ask a question." "What is it?" Kay ba't nga naning old woman, "How do I cross the street? How do I cross the street?" Linawin niya pumarat na, nining Italiano, ining babaeng matwa, at saka tiniman. "Well, it's very easy, ma'am. Very easy. Just close your eyes and walk. Just close your eyes and walk. At makadalakit ka, king dalan." Ngani po pala lingid king kaalaman na nining matuwang babae ngini, that Italian drivers, yes, they drive very fast, but they are very cautious people, very cautious driver. Buri nang sabihan, ang yang mabilis lang magpapulaying saken, but when they get to see a person crossing the street, they will certainly slow down. Magbanayad la, magminor la. Bangka nita prevent itang nanumang aksidente o atin lang apatong metong tao. Kaya pinangyang makasara ka mata, makapiyak ka mata, you can cross the street because the Italian drivers will slow down and they will prevent you. Pangilaganda ka. Well, of course, impunto keni aliwa mo naman itang literal na bala mo magpiyak ka at potang magpiyak tamo, wala tamong akakit, di ba? At delikado, uling posibleng masakab tamo, matisod tamo, mabangga tamo, because we do not see anything. It's all black when we close our eyes. Pero yung punto na ng istorya is, it's not something literal. It has something to do with our faith. Walang potang kuklose tayo, pipiyak tayo yung kikatamong mata, then we rely on our faith. We walk not by sight, but by faith. We are all pilgrims, ne po. And I think, even in today's gospel,
King dimdam tamong ebanghelyo, it's all about the Annunciation. Itang pamamisita na ning anghel kang Maria, ban ipasyag, ipabalo kang Maria, king ya kaglia. At kaglia lalang ning banal espiritu, at datangin panahon, ibait ne, ing kakatamong talapagligtas. You could imagine the reaction of Mary, a very young girl, siguro mga 14 years old siya pangamukanita ne po. And then damdamaning makanyan, abalita ibat king anghel. Siguro may nga pakirot siya naman. But, because of her profound faith, uli na rin kayang malala makasalpantayanan, antiya namang migpiak ing Birhen Maria. Migpiak ya, she closed her eyes, at migdependiya, ketang kaburian na ning nga pong Ginoo. King plano na ning Diyos para kaya. You see, aliwaing kaburian ning kayang tikyan, nunay kaburian na ning apong Ginoo. Maybe she has other plans for herself, but because he believed in God, but because he depended on God, then she was able to say her yes. Tinanguya, king pamangumbiran na ning Diyos, kapamilatan na ning anghel, ing maging indune, ning kakatamong talapagligtas. Her fiat, her yes to God, antiya namang pamagpiak, pamamiyang buong tiwala king nga pong Ginoo. When we surrender ourselves completely to the will of God, with an assurance na nga pong Ginoo, nung yaing migplano, kaya yaing planong ini, siguradong atin niyang masanting aparasan. Eta mo mi pariwara, siguradong atin niyang masanting ay bunga, king katamong pamibiyebye. Emo king katamong personal a pamibiyebye, nune para mo naman king kaligtasan ning sang katauhan. O yan po ing buri ng sabyan ning pamagpiak ng matang Maria. Pamagpiak na ating malalam a kasalpantayanan. Especially nowadays, there are so many uncertainties. Dakal tamo pigagap, dakal tamo kaligaligan, miyaliwang mga sakit a problema yung kakatamong harapan gingbye. Na minsan, all we have to do is just to close our eyes. We cannot control everything. Eta naman po superhuman. Eta mo ngan agyong dalan ing ega na gana. At intang bagay na eta mo pwedeng bayuan. It is only God who can do that. And when we are in such kind of a situation, all we have to do is manalig, manalangin. Yaning kay po tang magpiak tamo, di ba? When we pray, we also close our eyes. Baka makapag-focus tamo. Baka nita, milaw tamo kinanamang miyayaliwang klaseng distractions, and we concentrate in our relationship with God. King kaya katamong pamakipag-ugnayan, king apong Ginoo. A lot of uncertainties. We are enveloped by darkness. Pero makanyan man, etang milalako pag-asa. We continue depending on the grace of God. Ngapin po yung Maria, mipnuya king grasya, kipnuan niya ni nga pong Ginoo. And, patsing kipnuan nakatamong ni nga pong Ginoo, king kayang kalam, king kayang grasya, no matter how limited we are, ang kiyang dakal tamo kakulangan sa sabihan, nga pong Ginoo, yung mga pnu, we will experience God's abiding presence ne po. Ing presensya na ning Diyos. Potang maglakbeta mo, tandanan niyo, at maglakbeta mo ating kasalpantayanan. Every step we take is a step with God. Imbalang takbang tamo, takbang yang kayabe tayo, nga pong Ginoo. So that means, we are not journeying alone. Etang maglakbeng magdili-dili. Nune kayabe tayo at tatal na nakatamo gamat ni nga pong Ginoo. So, there's nothing to be afraid.
Yaping sinabi na naman ng anghel kang Maria, katatakot Maria, katatakot. Na naman ing malilyaring ngeni, yes, o palyaring dakal ka naman questions, dakal ka naman lulubking kay kang kaisipan. But when we think that if it is God who is doing this, then just continue believing, just continue trusting ne po. At ikatamo po ngayon panahon na masakit, ne? Dakal kasiguraduan mo naman, there's no way for us to lose our hope when we know that God is with us. Wari o yan mo nang puyburi na sabyan ng Emmanuel. Ingapon Ginoo, kaya betaya, at suya king busal tamo, hanggang ating pang madalumdum a sitwasyon, akikatamong daralanan, God will remain to be our light. God will remain to be our Savior. He will accompany us in our journey. At mind you, makadalakit tamo even when our eyes are closed, because we have deep faith in God's mercy and grace. Amen. Sasalpantaya ko king Siyo, si pang mayupayang tutu, linalang king banwatyatu, at kang Yesu Kristo nga anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagli king upaya ng banal Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, di pa ko king krus metet nikot-kut, tinipaya ka ring mete, king katlungal sinubliang mebye, pepayta siya manwa makalukulok wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabiyang may ngamate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santos, king pangapatawad ka rin kasalanan, king pangasubirang miyading mete, at king biye alanganga. Amen. Ibuklat tala rin kaya katang puso, king Ginong Jesus, banmeya at manatiling kaya betamo, nga tamong sumabi, Ginoo, mamaleka kaya kami. Ulitan tayo. Ginoo, mamaleka kaya kami. Ginoo, mamaleko karing pari at reliyoso, ban mi biyebiyelo agpangking ama nung misan pisyag dakeko, at sumuyo lang mit mong kapag kumbaban, king balayan apikatiwala mo karelo, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, mamaleka kaya kami. Ginoo, mamaleko king kaya kaming yato, banding miyaya liwang lahi at kultura, miyabe-abe lang magdulap kapayapan, at pasulong king katuliran at lugod. Ipanalangin ni Keka o Ginoo. Ginoo, mamaleka kaya kami. Ginoo, mamaleko karing pamilya mi, pisan nitungon mula king katapatan at kamulo. Antabayanan mo ring pengaring paragul karing anak do. Ipanalangin ni Keka o Ginoo. Ginoo, mamaleka kaya kami. Ginoo, mamaleko karing komunidad mi, anong numiya matulong tatanggapan, ing balang mangailangan, mit mong tulang susaywan, ing netong at netong, ipanalangin mi Keka o Ginoo. Ginoo, mamaleka kaya kami. Ngeni adwan tamo'y salitang kapagnasan. Ginoo, mayaping kaya bera ka, ban mi ka kamalayan kaming mamale kabusal mi. Kalupan ng Maria, era ka isinup para mo karing kekeng sarili, nune iyatad da ka karing aliwa, ban akilala rakat aluguran, manggaman kapilan. Amen. Balang kulkul tambakala, bundok-bundukan patagala, at ding sablang tao akit da, ing ligaya ning Ginoo. Balang kulkul tambagan lang, bundok-bundukan patagan lang, at isab lang tao akit na, iligayan
Tagapanasan ng Ginoo itindawon karing gamit mo. King kapurit ikaligaya ng kiyan lagyo, ning kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O tapat na Diyos, atin king kamalayan, king dimot mi kagiwan, at king kakulangan dareting regalong daralan mi arapan mo. Ing mismong kalukan mi, agyaga na kasanang katmuan mo ring tigang ning puso, king kabyas na ning banal mong espiritu, at king pangayat siyo ning masapsap ning pananayan, ing anak mong Yesu Kristo aginumi, manggaman king alanganga. Amen. Ing ginuman at iriya kaya kayo, At kaya ka antimorin, yat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay bin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan ta kang parati at luman ka rin o pa. Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Inyang migpakumbabayang, may kisawat kaya kami ang tingtaw, ti paranay tang pinalak mo kanitapang minuna, at biglat ne para kaya kami ing dalan, painturo king kaligtasan. Ngayon ipanayan ni Tangaldo, o tangi Kristong ginumi magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami yasanay tang kaligtasan na pengako na, ang ngayon ipananayan ni King Ibnum kasalpantayanan. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ni kaya kang ligaya, lain matyabe alam tuknang, bagye kapuryan keka at ngaming kakanta. Tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti ang kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuha ng kalis, pasibayang kay pasalamat keka, at binyan ng kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at ananganggang tipan, amibubu para kaya kayuan para karing sa balang tao, banket na mipatawaran la ring kasalanan, dapta niya iti bilang kapigagang akan kanako. Misteryo ning kasalpantayan. Kamatayan mo, Ginoo, kay kami ang gaganakan, mga sublimong merit, kay kami ang pagmasyan, palyatang mong maligaya, kay kami ang panenalayan. Ini ang nga ni gaganakan niyo ay paing kamatayan at pamanyubli ng nebya ning anak mo. Daraw niya keka iting tinapya ning di at ing kalis ning kaligtasan.
Lain ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamu-amo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayan Kristo, tipuna na kaming anting metong, ing banal ay Espiritu. Ganakad me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king metuyatu, panmiganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, ing Florentino kay kaming Obispo, at ting sablang pari at diakono. Ganakan mula naman, ding kapatad ning pepaynawan at manenayang sublimye, at ting sablang meyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, bankayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kayabe ring apostol at ning sablang santo, at tinupad king malhong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga.
at pamayapan mo yung pong bilugan at pangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilan man kay kayo. At kaya ka ang timurin. Ipakit tamo ngeni, king misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan. Cordero ning Diyos sa nilalako, ikasalanan ning yato. Pagkaluluwan mo kami, Cordero ning Diyos sa nilalako, ikasalanan ning yato. Pagkaluluwan mo kami, Cordero ning Diyos sa nilalako, ikasalanan ning yato. Ibemo ke kami ing kapayapan, ibemo ing kapayapan. Ibemo ke kami ing kapayapan, ibemo ing kapayapan. Kapatid ni Cordero ning Diyos, di ay milalako king kasalanan ning yato, mapalag na ring mayawos king apuna ning Cordero. Ginoo, ek matampan tanggap kaya ko, dapat agkas ng amano mo at kumayap na ako. Lawan yuwing birhen daralane, daratang mengabus king kasalanan. Propeta kulisa na isa dia dalanan na itulit ing dalan, inudaratang niya. Propeta kulisak na isa dia dalanan na itulit ing dalan, inudaratang niya. Lawen yempiesa laka panayan, ing pangako ning bengi panay. Kaya puso manalangin lahat samba, maraguling amalan at ing lugod na. Kaya puso manalangin lahat samba, maraguling kamalan ating lugod na. Suli ng Hese, anak ng David, masalang talaning ke king Abba, para
sala intaraluluman at ikikabilyan. Ikengan ngeni sama masusi Diaslagan king salani altumun Di kanap sa tulating pusuming magdulap manakit king sala mas lagming lupa mo Iganap sa tulating pusuming magdulap manakit king sala mas lagming lupa mo. Karimpong kay abemeng sisimbak in live streaming. Siglod, tamo ban pa nga dyan, hindi pat ning spiritual ning pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi. At pag nasan ko, intanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umiyak ka mo mang espiritual, kining puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at yuka ka rin. At pakisan metong kenubusan, ing sarili ko kaya ka. E mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Amen. Oratio Imperata. Itamongan po. O Diyos ay pami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ing kabilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal at tao. Ipanalangin mi, antabianan mula ring taong mitutukan, manintun panuno para kaniting sakit at mampot king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambianin belwan at masabal. Ipanalangin milaret ang miyawan na, kumayab na lasanang malalagwa, ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, retang miyang unabiye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban mag-obra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang at yu, king pamangailangan. Ipaniga po mi kaya ko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatani ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiye ang pumagari kambe mo, king kametong nganing banal na Espiritu, Diyos, manggamon king alananggo. Amen. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsaktal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hindunin Diyos. E mo sana pisawili ing aklismi kaya ka, king kagulanan mi, nunaya pagpus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kananwanan na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Acacia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, pakapsyan mo ring danupan karing mangaya pabage, at palakwan mo ang alang daralan ding kinapsi king sarili. Kaniting Eucharistia kitman mo kami king amano at king tinape ning biye ning anak mong Yesu Kristo. Gawan mo king maungeni para king
panyatang na karing puso at pamilyami. Katmuan mo kami king kayang espiritu ning kasuywan at laganap alugod. Ban kapamilatan mi, milapit siya karing tao. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya kan at timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos, amayupayang tutu, ing Ipa, Anak, at Espiritu Santo, Amen. ing misa midaon ne, umeko king kapayapan. Salamat kin Diyos. Gigising na, bengi palipas na, kaligtasan malapit na, malapit na. Gigising na, bengi palipas na, kaligtasan malapit na, malapit na. Ikaw
nang iya